He kore mahi, he kore kāinga hoki te hua kua takanoa ki ngā ringaringa o ētahi whānau Māori, whai muri iho i ngā Waipuke nui ki Ahitereiria. Kei ngā whakapai ka piki te utu mo ngā mahi whakatika ki tua atu i te kotahi Piriona Tāra, anei te pūrongo a Kingi Kiriona. E ki ana ko te raki mārāwhiti o Ahitereiria, te wāhi werarawa o taua whenua. Engari, kua rūpahu tia tērā I nāia nei. It's come up about probably just under a metre inside the house, but at the back of the property is probably under about 3 metres of water. Kua rima taua wati makai e noho ana ki tēnei takiwā o Emerald, ko tōna kāinga me tōna pakihi kei raro I te wai, I tataharia hoki tana wahine mārunga waka topa ki te whakawhānau I tā rāua pēpi. They tried to get her across the bridge to the hospital, but the hospital went underwater. They couldn't do that, so they tried to airlift her out by helicopter. The flying doctors here also tried another time after. Kei te pai te pēpi, engari rā ngā rori, toko maha ngā Māori he kaimahi ki ngā maina o Emerald, kua mate ki te noho ki te kāinga, nā te ngahorotanga o ngā rori. Even the mines, 75% of the coal mines out west are all closed anyway. A lot of them are underwater. So we're just waiting for word, when they do open the mines and the roads, we'll be able to go back. He oi e toru rau kiromita atu I Emerald ko te taone o Rockhampton, kua noho te tino papa kia parawhenua mea. E ai ki etahi whānau Māori o taua takiwā, he iti noai ho ngā kai ka tāia e rātau te hoko. E matapai tia ana ka piki te Waipuke ki Rockhampton a pōpō, nā wai he, ka tahi, ka heke atu. Kingi Kiriona, te karere.